Sarikisano mwenchumuligire wano mutinyi komina kabero mwaka Bubere na merongevere nevere na mangabona bereka okolekana kurwase mambia yarenge ntambe chinga kichinigo kwaligania semesa ya mangnama ya Chinsa ni Isato chiyabono botuko no kwegana kwande bunali tukulia oneli yari yarenge enga kienda bono gwasoira se nyumba ya nyara okumanyali abereka okolekana abaliki baito babaire bagosangiria kurwa Chinsemo aoli tukeliga lya Jumatatu nyira bono olitoko bwatarana nere gwetera somo na wemanyiriyo igakoro kwa Joshua auta tosangamo naye goikomo elio litanganike gima hatu nyara mangana yo asenchira yoko ya chuta. Yugogo chaka wekonya tolende abana beto mapema mbanyora liguliri ogosara abana abanyarokanto ligo chiwanchira nenga kiyemeyega Yesu gukote biro mu women rep county ya Kisii Doris Donya toto. Serikali taligere iribu ya asakwanda bube abantu imokirigoro serikali yobusareka nigo twitabira ndokorobekana kweli tukuri aramisi korobere na Raila Odinga gati ya wamenye kurwase county ya Kisii batebire. Sasa hivi sio wakati wa maandamano bali ni wakati wa kuja na mikakati ya kuinua uchumi wa nchi. Omokonyu umunyakiro ubwe kiombe kia IBC Juliana Jerera bwe tigirie mmeremo ekero keria abaisilamu bagikerio korobekana korobere na Raila Odinga litukuri aramisi ya Nairobi. Asa yomo nenda mango mwenchumuligire bono asiri boy saranso Kenya kogo sansamuranira asenchira yoboy kiranuliterane nchenkoro Vincent Onyancha igotoka yachakira kurwase county ya Kisii ogosarwa kwa bana banyaroka ngati yemerobeli ya serikali ya county ya Kisii agendrete kogikiria anene kurwase obisi yo women rep county ya Kisii asiri tukulia rera obisi yoko bwaterana nebingeri ya KCB ni gobono bachakebe n'umurobeli bokuru obosemia ochia asa bana banyaroka nabagona bayiboli kane kibuna nkonyara bari gutugutirare amangana yogosara omwana umunyaroko muri kitobene ndemo Steven nigekira na service yo women rep meye county ya Kisii nago twaliganira roboti rokubwatia. Omoye gorero ni gorenta mwabwatani korwa visio mo women representative of Kisii Doris Donya Abuli abuba kwegerera omwana omoiseke. As a family KCP, we were approached by the women rep who is in our midst, Donya Toto, that she's very passionate about this idea, and this is one of I think flagship project that she wants to drive to ensure that the young child, the girl child is not affected in any way. I thank Kenya Commercial Bank because you realize that women reps we've not received our affirmative action fund, but we are moving, we are rolling out. They've partnered with me 100%. Nothing has come out from the women rep office, but courtesy of KCB, we are ready to train over 150. We had a target of 100, but they came and you can't send them away. That's why we are here as a family, KCP Foundation, KCP family, to support this noble cause and ensure that there is no girl child who goes through that process. Somo yego yuo niga abana bubase migwigoro yo gutasarwa mono ase chinga kechi cherusa yo mutinyo 12. Ere twachaga office ya women rep kucha kwa support ase moyego igaretire yo konya abana baita baiseke basakonya kwa babagusarwa ono ekinekeranga ri kiasane kwa ramne Gusii abana baita babere bagwetera makongwa amange andi twanyoliro musubati yiga mama county onyororete kwa aigerera abana baiseke na twacha kwa momo ina talia rubyo kugutara soro gendoro yiga ntomo support yeito na ntogendere kumusupport asamangana yiga yo konya abana baiseke gati yemechandende ya abana yakwaniru namo namalita mapema chinywa mochia mapema abana gutacherwa inse ogosiereri kwa bayiboli amone bikorwa binde bigoturubania chimbwa chingi yaso omwana omoiseke amonomo mura naende mwisho konyora buya juzi elibarwete statistics cha HIV mwaro Gusii igotora among the top 10 counties igogo chaka wekonya tolende abana beto mapema mbanyora liguliri li abetire ase HIV gake umwana onde tabetuneli gweli ga abana bakine buya mambi na mambiende na bobora bubwaito watoto
Kama unataka kuwa kama Doris, uache kukeketwa. Kitu cha pili, ukienda shule ufanye bidii. Abakwani mbachengera omoroberi oyo bwabise mu women representative ase bamwomoyo bwokugendera nemeroberi buneye nonye ekinayo kwamirerio bubuyi bwaye kigendera temeke gambero gya Kisii. Sisi tuko nyuma yako. Hata ile kesi kokotini ile ni bure tu. Hata wakisema kura zipiwe tena, tutapiga raundi hii tena. Zijae mpaka liende kwangu kuchukua debe tuweke zingine. Inche nkora ingie kura ya none ya moya renge, lakini I did not make a mistake. Nonye koromo ke igo baba ebintu twarorire gwachakire kuigeka ase Kisii County twarorire nga mbele iko sawa. Korwase egeikaro kia rero a service ya Oma Women Rep me county ya Kisii negengane mwamu ya nyalire korwe gwa sabwatani bonsi me binyoro konyara kwene kivuna ngubwatira na bara maboko kwene kivuna bakiananiri ebikoru byo gosaru kwa mwana omuiseke elie county ya Kisii nyale kubwekana buna chi county chinde immense ya Kenya. Ko reporter ya Ndizi TV korwaiga service ya Oma Women Rep me county ya Kisii ensemo ya Busongo elie taliane Ndemo Steven. Biyamuno humurikyo itso benendemo Steven Nasoroboti rwasenjera yoboyekirano bonno goikase county ya Nyamira ekina gyo komelio wibwaye omubunga West Mogirango Steve Mugaka asentunde ne ogyategererwa ase kagambere kenene ase county yo ya Nyamira inyira bono moseli bwekine kyo boygole kolije karo kyo bojumba se bunge yo omanyikante buna Rogers Muturi ni gobono aikaboswe bunge karo kilimo na chiebi na kurwase kagambere kyo omanyikanete buna wawire kiarie anyara kumubo Rogers Muturi tabasa kumubwaterania omuwakiri Dansta Numari aso kwegerera igoro yekineki bagandrete kwameria obuyibwa yo mubunga Steve Mugaka omurikito kurose county ya Nyamira Jabuma Ange na roboti rwa senchira yoboime imeyeke gambero ekenene kia Nyamira nigo ekinagyo kwamereria obuyibwa mubunge West Mogirango Steve Mugaka Kiabage kogenderera bosi bw'omunachi ekina wawire kiare ase omosweri Rogers Muturi oyoboigo ole kurwanirira ekerego ky'obubunge bwa West Mogirango wetere kyama kya ODM abagago ikabosi bw'eke gambero ase arwa masabo chikura kolingoligwa na kobarwa buya ekiagera ate banchi abwate obotutukanu member of parliament are more than all other seats to fight. In that regard, we wish to ask this court to grant us an order for scrutiny and recount. Boigo niga mocha ekiombe kia IEBC asogotwara amamocho asokomenta chikura ase aru obosaiti goetera e video. The initial declaration had a margin of how many votes? 353 votes. Motuli Davis Anyoka 1,023. Motuli Ongera Rogers 16,524. Korende omunachi ekina narwa ogochika video echinchi chigotumekwa ekiagera nchikera neti amachiko ye koti. The certificate is misleading and cannot pass as a certificate under section 106D, B, sorry, not D, of the evidence. I think let's proceed. What's the plan on that? Ense moyo kwegerera obubwibwa Steve Mugaka njarwa amasabo omosweli taswana ni Dansta Numari asobo saiti bwaye ekiagara taliye gati abantu aswerete. We humbly pray, my Lord, that any mention of the name Dansta Numari be struck out from the court proceedings. Engana yabage gwancherano no monachi ekina bunatamo swana ni Danstan Omari ase obusaidi bwaye. The court agrees with the petitioner, then the same Danstan Omari will be condemned and hard. I therefore sustain the objection and make an order that
paragraphs 80 and 87 of the affidavit in support of the petition be expunged for all character. Njobe toko bamanyibu na mangana rabe kagwatika igoro yekineke kya West Mugirango kurwa samaga choye koti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono mulikito Jobu Maangi asorobote rwa senjera yobo ikirano kurwase county yo ya Nyamira bono gotegera boika se county ya Nyamira ekiombe kemo getalikia serikali kurwase county ya Nyamira kemanya kantebu na zinduka mashinani asa matuko 15 limoni go kegenderete kurwa bosemia anene enchira yo konyara kwegerera abantu asenseme yo ekiombe kibe igogya utarumanye gobo as vocational center manyikantebu na ibucha access wodi ya bugichora nigo wate buna sama tuko 15 igoro yoko igerera ona ko kwana mangana yechise chege nka gender based violence nigo baraitane chinsemo aho ilikone kibuna nkuru barobo semia gocha sawa menyibe county ya Nyamira kwa Ronald Gisore omurai asekiombe gazinduka mashinani ekyoge akora imirimo ya ese county yeto ya Nyamira tutore igasingincho yo muyega bwa matuka ya 15 na limo yo kwegera obwene bwa mwanya bantu asa umuntu bwega songo bakaruka 16 days of activism against gender based violence na esababu egotoleta gaiganeringa no gosegeta abantu baito ase binyoro bitu elinde batabubuke asoko ku murika mangana ya yobonereri ase binyoro bitu Nyamira County tukiongelea maneno ya succession, tumeongea maneno ya sexual offenses na mengine katika hii 16 days of gender activism. Sasa hivi tunaomba sana wale wanaoishi Nyamira watusaidie katika kutoa maneno, kutoa taarifa, tuweze kujua mtoto anaponajisiwa, mtoto anapodhulumiwa mahali, ili tuweze kushughulikia na kuweza kusaidia wale watoto. Na gotiana ibono habarai kurwase dini yege Islamu ane kurwase county ya Mombasa niko bagikirie omorobile gendete kobeko se yabage kobeko no morewe kama gyaodi emrero morodinga aso gochigotwaro musangerekano yensema ya kamkunji anaso kwameria oborai bomurai wense William Samuel Ruto Raila Odinga ni gara twaro mujego yo na bwo korobe kanali tukuri Alhamisi ikeye asensemeria kamkunji gotoka se county ya Nairobi aniga gochamaga yarera gote abuna tarago kiuno bwaye omurai wense William Samuel Ruto asatebirwa nachikomera naba Kenya senseme ya kamkunji asabara korokorobekana aneno kwameria oburai bwayo omurai wense William Samuel Ruto. Sasa hivi sio wakati wa maandamano bali ni wakati wa kuja na mikakati ya kuinua uchumi wa nchi pamoja na kuijenga nchi kimaendeleo. Hatutopendelea jambo kama hilo kufanyika, isipokuwa tunamshauri kama viongozi wa dini and other stakeholders ya kuwa itumike zile njia za kisheria. Wacha mkondo wa sheria ufuatwe, na kama kuna haki, wacha haki iprevail kwa namna itakiwavyo. Tunasema no violence, no civil unrest. Maandamano ni evil. Uchochezi ni evil. Kumtukana rais wetu pia ni evil. We need peace and tranquility. Na boigo umuwaziri wa mangana yoboerania Eliud Owalo ni gobona nyarega kubolia bisago kurwa sorongo rwa Nyanza kone kibunangu anchirana bali na kubwatirana ne serikali ya Kenya kwanza na gotea kuyamereria asobokore bwayo gwalo ni ya kuwa na chinsemo chia lego usonga ekerekere nana kumbira nabarai wanyara gusanga na gukwana mange anene asoburai bule asorgongo rwa Nyanza ni gobona atebe serikali ya bekreji bilioni chechibesa eliko nyara kone kibunangu kini magendro aigase orogongo rwa Nyanza chingage chibono oyo kabiro mugavana mukorobe county ya Kisumu Jaki Ranguma amana abwata nibanda ni gobaikirana asomo yegoyo aseba okoboko omuwaziri oyo wa mangana yoboerania Eliud Owalo abwasebate abuna chingake chini gorongo rwa Nyanza rubante kubwata na amone serikali ya Ruto elikone kibuna nkondra bare konyora magendro anasorogongo rwa Nyanza. That the old tactics of politics of creating mayhem in every 5 years, that is all gone. We must change the tactics to be able to engage the government with a dialogue of bringing development in this region.
And that's my plea for all the leaders that we have elected. Let's work with the government of William Samoei Ruto so that we can bring development to our people. The president has already proclaimed himself to the effect that the time for politics is now over. It is now time to offer services to the common wananchi. Specifically for this region, we had got a feasible and viable economic blueprint which we developed before the elections. Time for politics will come. It is now time to offer services to the common. Na boigo omurai wense William Samoei Ruto ni gaburibono ense merie kone kinankurwandre na koigerera obwene ngubwata na baraso bwamone Chinsa mochirizali serikali yaseganga yokurwani obukurumi aigasense ya Kenya. Ruto ni gayakwana yasoma yigokolekana se county ya Nairobi egale kubwata ko robot rwe barasa yobokori yobwene yobwateraneti ebyombe Ruto boigo kokwana kurwa sense meinate yabuna mbachikone kyansemo yebigambero nkonyolere ni boisaine na kunyara gutingyo bokoreri eri kunyara kurobokori babo gokia saba Kenya wanjeri ya kondewensi gotayo. We are all in this space because we have to act in a manner, and everybody is entitled to do what they must do. And it's okay to take government to court. It's okay to take me to court. I have no problem. If you have a matter, and if I lose, I have no problem. You know, I move on to the next. It means I was wrong, because nobody is an angel. Everybody, all of us can be wrong or right, but we leave it to the judiciary to decide whether one is guilty or one is innocent. I think that way we will be affirming the foundation of the rule of law in our country. I congratulate the NCAJ for your fine achievements. I note that this has been made possible to a great extent by the diligent execution of your strategic plan. Boigo asomo yugo yuabwatani aoni go baikirana gati yabo yo monogeriwe bunge Justin Muturi na boigo na abwatani una nrudini aje no monachebi no moneleli just Martha Kohome okona kurasa nseme yoko ome ni gate abuna nsemo yebigambiro ni geganrete kane kinkururo bokori boisene asukolenda abaga kohera makongoli babere bagoitira chinga kichiko ome ni gagani nsemo yebigambiro go chikuro bokori bwabo goitira asenchira yekerero. So NCAJ recognizes that we have to fully harness technology and the potential it brings in accessing justice. Accordingly, we have established a working committee to facilitate the rollout of the ICT focused on collaboration. We are working on building seamless interoperability of ICT systems among justice sector agencies. To support this, we intend to scale up investment in ICT across the justice sector so that all agencies can be at the same level. Given our strong belief, and also which we share with Your Excellency, on the effectiveness of ICT as an enabler also of justice, we hope that the National Treasury can ring-fence budgetary allocation specifically targeted to ICT for justice sector agencies to ensure undisrupted delivery of justice. The report also identifies challenges that have continued to plague the sector. These are limited resources, human and financial capacities. In addition, we observe that there have been instances of overlapping mandates between the institutions that are played out negatively in public. Ubono omukonyi bumunyakiro weke mbekirikyo bocholi nechimebe Juliana Jerera nigo bono abere kawe tigemeremo nakoba agati yaba commissioner babere asabane bali gotukwane committee bene yaba kego chorwa inyora Juliana Jerera nigo wetaba gwetana chinkwana na kwerusu kurase kyombekirikyo bocholi nechimebe IBC chinga kyo bocholi obonene bwabete koraligwa no munyakiro weke mbekyo wa Flache Bukati kolengana Jerera amona ba commissioner bande batatu nigo berusete
Gusii asogote buna mbanchira netama chibu abetega kurarigwa no munyakero obekyombe wa Flache Bukati asebate bete buna machibu ayutarenge yekene ayegento kerete komiti benne kunyaro gochoro gutukobo koribwabo asebono cherera aberega kwerusia korwa ase komiti eyo osaberega kwerusia korwa sekeroge kyoborae kwekirabone igani gabere yo kabere kwerusia asaba commissioner bane balenge gutukwa maiga ye komiti benne gochorwa ekemo yo kamaga ya Justice Nyangaya nere gwetigemeremo obona cherera nigerusire asiri ukuriya yabaga kurika cherera nigate yabuna nigaberega konyore egasenko ngwaso kurobo koribwaje nagate yabuna getambukoro kya yo kwerusia nigarati konyorenga kenyororo aso konyara gwetenera gati yaba commissioner bane babere nigo batigarete batere Rusia maiga yabere kwerusia sobo koribwe kyombe kyobo choli nechimbebe IBC. Na wenge kanisa ye kianglikana se diocese ya Kapsabet kutoka se county ya Nandi litukulia niko bakoro mayego monene asense meyo anaso kunyara ko basabera abanyanyimbo na wega nense moyo bulendi kolengano mwa omwaskofu monene kurwa se kanisa yo ye kianglikana se diocese ya Kapsabet nigate buno moyego niko bako yakora kiro mwaka ko ene kibuna nkole tabaru bwa mato bya gati y'abanyanyimbo abalendi bonse nabo igona bamenyi asense meyo igate moyego niko kunyara ko konya go tingyo amate anaso kunyara gotingibo igoborendi asensemeyo omejega yo kubasabira abanyanyimbo ni gokorekana asenchira yo kunyara kokeye chinkorochi abana robwate birengari kolengana no mwaskofu yo boigoni ganyarega kubolia babunge kone kibuna se bunge ngoitibara mangana arengeta abanyanyimbo aho baraye bagokonyeka kunyara kurobo koribwabo asenchira ebwenerete. Tunakuja kutia moyo wale wa discipline forces. Tumekuja pia kusema ya kwamba kwa sababu tunafanya kazi pamoja, ni vizuri kushauriana kama sisi kama stakeholders. Kuja hapa kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kazi zetu na pia kuleta uhusiano wa karibu na mtagusano kati ya sisi na wananchi. Ule unyanyapaa na uoga ambao ulikuwa kati yetu uweze kuondoka na tuweze kushirikiana kwa mambo ya amani. So we will support you. The government is committed in reviewing your salaries, and when it comes to parliament, I can assure you we will give you the necessary support to ensure the salary review of our police service, of our discipline service is given a top priority. Those things, as we work towards it, you also need to serve our people. Muahudumia raia yetu, hiyo naomba kwa heshima. Na gotingana norobotiro n'umwenchu murigere ko ngusana no gotindi ne chuburabo ni gochene kiwasa University ya Machakos gati y'abanyanyimbo nabo igona boroki wa ase University yo kolengana boroki wa bunigo bagote buna boroki wa babere bagosaga no Chinsa chiabutuko na gotigoro chinkoma chintinde yemaga yo moroki wa yo mokonyara gotigoro chinkoma abwasabete kago itono mubero ni gogachire ase nkendo nigo chinga kechi ya boroki wa bate birebuna samotuka mange bikoro byo bosari bya rokane komenta isiko University yo egento bate birebuna nogo kya kuburende nabo asabande bate birebuna aboroki gwambale bagendrete koligwa asekanga yo goite gonto bate birebono batali gochigwanchirana aniga gocha matuka makema ga yaboroki go 14 kobe kubyara kurwase University yo asikarike gotebekana buna nigo barobereti gokora okurobeka no gotinde ase University yo gati yaboroki okora se University ya Machakos nigo bagotebuna mbali gochigwanchirana aboroki wagoitwa na kugania serikali swagati na kobeko bole ndio botinde ocha senseme no naboni ko bagendete kwe murunganiria oyo mobogo itwa oyibona bakagoso mabwaye bwaba osaba kagoitwa no mbero ni gokachira senkendo asabaga ndio boene kurwa serikali. Right now we are aware of only one of the comrades dead. Anaitwa Duncan Kipngetich. Saya melala huko kwa Kenyatta National Mortuary huko. Kitilitokea ni comrades ndio wanaangaishwa. Sasa ukitoka kusoma huko kwa shule tuseme hata ni saa moja, because kuna classes zinaanza at from 4 up to 7. Sasa ukitoka kwa classes ukienda kwa nyumba unakuta umevamiwa, unapigwa mavisu, simu inaenda, kila kitu inaenda. Mwenchumurigire bono inyora nigo gendete gotengera Ndizi TV obwansubo mugusi bunatona to kumanyebu nabakagwateka korwa chinkongo chionsi ya sebono asoroboti rokurase University ya Machakos buno moroke omoniga bakawusirwa mabwaye nigo toko gendo mutumoko moke kolende bono toko ndo ikasense mende studio tumena captain number 001 Demo Stevena atumanya mange ane kurwa sense media hiye chikosoria sebiro tere bitambe goranda semese gato genda gusanga muna gendera gotobwate goterense media mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News the Digital
na boigesemeria YouTube na bogotona buna Ndizi TV News tos kankwira na segeke egeke kerebusio. Umurobrio bw'ikigosori nigokoretwa asore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abonia bechianga ao shokobeka banyore imejumuchukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket musoba kiresime ase namba enoti sanonebire ibere noti Isato kianda Isato nemo enoti. Amara gobengi omwanchi mwe tegereta seni kia Ndizi TV kwa jano kwa ni vene asa mangana Amayia yechigo so ya sema eti abanta bange bagendete kubwata mamerano a World Cup inense ya Qatar ase kebene kukia World Cup ya chagete chitime meronge 3 na ibere korwa se chingo ngo chonsi chense konde wikira boninga nego chitime meronge vere na Isato tena nego soki wisiko ase timu ya bange go soki go ne timu ya Japan yabage ko ne timu ya Croatia gwete ase chi penalty asema ragoba ya lero timu ya meronge evere na kanera sokigu gati ya Brazil na South Korea se chira umirane utakira Chinsa inye chema ragoba ro jabana kwa gene bena samwe na Amayia yechi waso libuna botambe iretera nenda mo Steven captain 001 roto chakama na Amayia yechi waso likorwa sege tigi ya kioge ke gotoke banya kwa ward abwa se chiko soli chake bosani chia Ndizi TV FC chava chiko gendera se weekend yeye abwa se timu ya Ndizi TV FC yanyara kwenda makali yechugori ibere ne abali mugoro ase skuli ya Cardinal otunga musojo ase basole yo abali buba Cardinal baruete mayara sensemo ya kabere kwenda kibuna konyora bale e point korwa ase e basole mayara kwenda makali to enda sema ya kabere studio toibuchinkwana mayara basole yeyo Tiger amba kwa niaba ya Cardinal tunga ndathi gotewanga abangi ba Ndizi TV mugendere gukini talents na bali isko Gusii aito tukini abana noroje na miaka yetu ya chire ngunya kuminyoka tole ono Ndizi TV genda masinani mutubu atisi talent chirichiro tubwaterana ni county government tukini talent chaitu. First of all tuwagira mena se technical bench wali realize makosa salenge babekate subs who came back waka musha game. Mupira wa makongu twawate timu ya Cardinal Teachers asegeti ya kyoge field twanyara komina na lakini mwisho twanyara kurue makarabe ya 2-2 kasama tukale bose ntorenge gwikiri chiskuru chinyenge senga nchoga kientambe abalimwe bakobekera sime na kiretinga kichugo toka vune chigambu ya basanga na kokoselinde chikosori chive chikogendera igo buna Ndizi TV ko barga nditole bonsi abalimu be chiskuru aba gosori koru chirombe au munyara kosori na Ndizi TV musange elinde tosuki chikosori bosio ase gosori entanga ni ya Shabana FC meli ya National Super League nego ya gosori ase alikoya ni timu ya Silibwet Lions korwa se SNC meli getiki ya Bomet Green Stadium abwa se gosori kiteke meronge 5-3 na isano na ibere ngegole Peter Ogechi yakoya timu ya Shabana FC kujorobo buibwe golia yemo asebosa ase gosori ya entanga ni ya NSL ase bono Shabana FC yana mtachi point Isato. Chenga kie chutu kwenda se SM ya Rongorwa Gusii ganige timu ya Tendere FC obare abanyangongo bega kombe ya Kisii County League baga ndire kwero beli bosibo so ase ligi ya Nyanza Regional League imeya sema ya Zone A koleta mo Kisii County next team koleta SM ya Nyamira County awase bono Tendere FC ke okwana senchre ya bene na Ndizi TV gwetera so moro ke wamo na mekene na Isaiah Phillips negatere na mbagende te kwero beli ke boikranu ase ligi ya UNIA igoro bara bagoso ase kore debate biro mchando monene neni batara ase timu yu kwene kibuna mpanya le kwamere ya choso chonsi imeanyanza Regional League ase timu ya Tendere FC ne prepare kiagera ase county league ya bwat mupiro county league no yo
tugochikogenda boniga no mwao mune team mune coach na bere ngulgereria timu yaito tubwati musiri tubwati besa muna boniga ng'eandaliete kororo mu MCA oito paratiso ndio muchumbe ndigina basani at least pateme okonye timu abana aba banje tegutuma ande mbagwata masikani ande batuwede na weso rana ndo moketiri mogere muntu monenende na ora ara ke bana ngora kale batega role lakini na bana bagwata discipline ande mbai prepare mbali no bote nande na bakurva Chinga chechu bakosanga masa mona Ndizi TV negotendera cia ragatie mechando abagwetera seyigiare ya Kisii County na bwasibata isanengete njira esiringi yare kubiwa sichigosone bwasibona basabire ekiongegia Football Kenya Federation FKF kwene kibuna aba bugie sirimbi osechire fari tibe chikobugia so bwene kwene kuna kitemu Johnsi bera se gosori waisane kachire na njira sirimbi kubugiwa mostly byarwane ase chilef mostly chilef njibwate challenging nyinge mostly timu yaito tendreusi atwara challenging kurumaega mostly ase chilef konyole lef ibwate mostly abausinyana na players utaka kupanish team nchenda asabe chilef chito chibe transparent mestiri onye muntu ogosire mbabwate risiko liabo bata kupanish umuntu tali mu team togoso ase chigosori chao nyako Kevin Kiptum aya toka womo mnekio gatatu konyara komnyoka marathon